kakanywa rukungu ate kakahurukira rukungu-ini ru ta imagine mamu wanyu amekete cio ati ndunakua and then you are here investing in them invested nginya ka invest wigi ni wigi kana taigua PC akitara nginya kamithi na ndwe atara ino ciothe ona ni amwira na ntura ino kahena ingi ndatigia why now maundu taguo gwika urikanagia atiriri mundu ucio acemania nake onake ni ari aciari akona wazazi na andu acio by the way ungirora let me tell you taru kwa jondu rau makagia muno ni ati ungirora mwana wa kairitu na mwana wa kahura mako mareretwo ri mwana wa kairitu akoragwo mwana wa kairitu akoragwo ya advantage muno ukirigithania na uyu wa kahi ugacoka riu ningi arikia gukorwo ya advantage rigithemba riu kiu ri aigira into the society where disadvantage no ingi no uroka ningi ati kumuhe kiria maboka points how tumuguragire thimu coke muthamie kuria ikaraga ndethamie mwathare nyumba accessible ndethamie ni agukwiririo nake ni arakwenda ajihamishe nutinda guku kiruta gatwira gatwake akaonira ini ndio hakiri akao uye nigetho mukenia na woho by the way she moves on of course very comfortably ona no age gukana kurora ona rimwe ni watoro jera ai no akala yuri andu wanyu na hindi ena iPhone ya 300 na age ukagukurora and she moves on no gathi wakundiko miaka 5 koguo mamu wanyu ucio utanagurira ndube no ukana mugate haria kamiti kana kuria woheirwo agatinda hau murango-ini agithaitha thigari icio nigetha awakuone tu akuhutie tu akenyitirira kindu gitagwo cuma icio ikoragwo ci hau akanyithania mutwe waku na wake ndio the somebody else somewhere ura receive kindu gitagwo uratuma dunes na thimu wa mugurire wewe kamiti ageni kaya katari mugi no ona ngikwire na thu andu kamugurire bini na ino gakwa we na ithe athi arutwo agoka kuri we arutwo akagurirwo bini why should you no ngendu gia kuria kiu ndingi kuima no tikia goro ningi muno riria wega ukandirikana ria wega kai bypass ugiria ngiri cigana ona nikio ugiria bypass ukiritie ngiri ugiria ngiri cigana bypass kendo ugiria no andikora kinya ngiri awu ngiuria lakini ndio kuria wega ana kokira kio andu wa bypass lakini ndio kuria wega kana guku iguru gutari kundu ira guku ai aka kuteithia ngure ndakurie na kou ri na kou igwa andu na kou by the way ri ni show off andu riru makona guku ngurumo akona ma show off na kou na kwa wikara maiza ma Jay-Z metagwo Jay-Z kana makomba ma apartment kwa kule iguru kwina swimming pool ko kule iguru view tigo ikara maiza macio ma Kanye West na metagwo atia Jennifer Lopez macio mora ikara na we wa gatumbiro. My name is J-Lo. What's the J-Lo from Gatopiro. Ajikara ala Kiliman. Apartment na nere heated swimming pool. Na lifti. Kuru ikara. Nyumba yako ikagera lifti na kadi. Na wewe waisasiri. we ndi ukwenda maica macio na hatiri na thina ndi ukwenda maica macio metagwo mambia na maikeno throughout na kwi andu by the way megwika atia there are people who are going to provide tondu nake Saitani ndari areka wake athine wanyita uria wake ndari areka eke atia athine but I'm telling you na ndigukuhitha in one way or another you are also going to suffer no ni kire ndakaragia muno ni boy Saudi aya
no karigwo thina okoragwo wiki why are you investing why yes how can you invest on someone by the way athi tondu ukona de hakaga maguta wega na ni murugaru na ujamwa asa na ciarie kumena hundu uramathariria nyumba igunyu ndwambe ruta wira ucio na no kuona mundu mwega ni mileage itakiri thiu muno ona mileage nacio irakorwo ni ta ngari cia Subaru ngari ga Subaru onaga na panje ka wacoka thi mileage ni ukamaga gaturaga road trip gaturaga road trip namba ni jeru okora gura na namba gesa wa namba ni kadi something yes kadi J aka kadi agado kadi G yes namba ga ithira tire sawa no ikaringithania na C na wakarora nginya je ne gatheru taki ne kega no athi haria warora odomita ri karathie tu kendo getu thate thiri kilomita ngiri magana meri marate kayongete na maire ko andu mahana oguo no gitera ngiri itia kingira Nairobi okumbe aketa tu athiete tarukungu miaka yake yothe nginya kinye miaka 22 no je no ra invest nake no ra invest nake ndari kavira toy asa ginya outside foreigners yes the white man no atonire even the black who are conman from that big country from Nigeria why are you trying to hide them and why is asidi rowazo kajitangiricia 40 no kamugurira thimu akwenda athio nake agathukume na the latest fashions I'm telling you Ado nimekwenda ndo kati yako makinyia hau. Kama anakupenda atakupenda tu. Na gikorwo kia cagurite we ndukanendu ri. Ti akuhuthira indo icio kia kuhete uthio na mbere kugeria kwondo na ngai nigite ndukendo. Weka hivyo. Waku ni agoka. Ukira ndu maigagia tubia mena ciana igiri na makahotana piu. Agakote nyu mukimurora murora ta acereirwo ni kuhikania. Ni. No we ni gweterere taraire. Hoto wega i. Yana punishment yo. Hoto wega mathoftu. To wega. No riu hano aterere kiko no ugate ni kia mundu na mundu a man and a woman who are single without children. No, the thing is yes, you see now you are marrying somebody who is too way far ahead of you. When I was mwagiru wendo horo wa guikara na kuririrwo ni mwana na we arireirwo maita meri ni muririre maita meri riu way ahead. No kurara mwana times 2 you know you have to invest. I would rather you invest no so ina ciana igiri. Yes, I would rather you invest there. Marry that chick, invest in her and her children. Yes, handu ha guku Nairobi mundu arageria gukuonia uria ati ewa iguru no e iguru ucio wagu kwambiriria kuria kwanyu. Yes, wagu kwambiriria kuria kwanyu amutwara kwa gakora geti iria polisi ngagirira ona baba no ho ingagirira kora kaigana gako gukuma na kwira ate igara kundu kwira heated swimming pool banda